vanoi galin ni na kichai kumchun Nazi Germany sipai ho chu galmi ten ahin kim so tawin ipha chun pasal taphat kum somlani somlathum cha cha ho jong meithel apiun galma galmi te to kimai tu din athi dingu hena sa sign ana sol jing ne hi hichi chapang ho hi niau cha ahiwa achi thei pan pan laiwa kuna gal kap dinga anagun saujong hikina hi 1945 kuma Nazi te thilbol hi last upaya galmi te leno khumna mai mai ai point hichi ding hi anamu wa achi sa kumsomni masanga kona anagun tu saw ato ogaw khat zonga hi tunia hi 1945 vanoi galin ni na kichai kuma Nazi Germany ten ama hogam mi mama chapang cha cha jong gala anamanwa kiselna ananei dano athil bolo hoilo dan le phatlo dano an sai diwe hi 1945 khokha layachun Berlin chu Allied Power Hon abulu nawa konin nasata in ase jing tain chinachung chonin agam sunga khangdong ho chu anieni in amang deu deu jing tain hi Nazi Germany gamsung CCA thimjil namun classroom ho atam zo chu masanga sangin aki kha jong mi aling zo ta point nu le pa te ho anato nawa konin akileon ina acha teo ahol mo gamun thana le kha that jong mulowin sei masa le het sa masa na jong di lo hiti chun acha teo pasal ho chu ina kun age na lam ke helowin amang jing taw ne hi Nazi lam kai ho chun am hodinga achai na chu hong nai e tai ti chu hevin Soviet force ho ma chu solama konin ahung nai lut tul tul tawin American le British troops ho chu hlumlama konin ahin nai lut tul tul tawin hi Germany gam sepai ho mong mong chu khata in min asumangun hlom cha bo he tawin abei pai ta ba ding ai tawin hi galkap ki thim chu sa sepai ha ta ta ho chala ama no to gala thi to adim ado in aumin hi jong le a regime mong mong chu kipi hla ading anom di nai buwin galmi te masanga kipi hla sangin ti in kum som walam pi hin to gun chule anei kham ho man cha galmi te tin ding ahin ngai to tawin hi school mun ho ajong hechi Gestapo officers kiti ho chu agachiun am ho chun pasal chapang Hitler youth meeting nga pangkhata phat chu amanun gari in heng do jingun hi ama ho ki tha anading mun chu mundang helawin galma to nga thinading mun chu hi jinga hin ahin la hi pasal chapang ho chu da jong ada powin akitel powin do na I ma jong asim powin gare chunga chun am ho lunglam taina kal do ne hi ahile hilaya elite khul gilna nei mi ha kona do na nasapen anei jingu cha hile iatile Nazi ho hin hichi gam khat sunga khang khat sung chapang zo chi chu sepai pangdinga alung zo jing thei wa ham ti hi ahin gal ki chai zo nunga khulna anei nawa kona alung don naw lin ta khat jong hi jing na lai hi ahile hechikum gal ki chai kun lam thapa web sunga thil so hi 1945 kuma hung ki pan web a hi jing point hechi chapang aman ho hi niaw cha cha hi lai wa kona a system wa anamat tu sa anamat lut sa wa ta ne hi hechi Hitler youth kiti hi club a hi lo le organization mai mai jong ai point thanei ta program khat chapang hon si le pha ain het masang wa ama ho dei akilhan thei masang wa sepaya sim do nadinga lamhil na le sin sa na khat hi a hi hichi ato gon chu api thlingma ma jingin 1933 kum January tha chun Hitler youth members chu mi som nga chan aphazo tai ne hi chu zo December tha in ami zat ahung ki be che kinin million nilam anawal man tai ne hi 1936 akona chun hichi Hitler youth a membership hi na hi German mi pasal tapowin Jews hotilowa adang sisi adinga mandatory ti chu alo theilowa hitain 1939 kum chana chun German mi khangdong le chapang 90% tabang ho hi hichi Hitler youth organization achun alu tawin hi hapta si le camping trip chule campfire ho a akihil na ho ala saule athil sam ho chun akole atup khat ane hin apolama kona vet dinga normal activities to aba awangin asung lama atu muchu achum be ai kin hi heti chun kum som chapangin jong map vet dan ho azil thim tawin kum som lani chapang hon meithel adomun meithel kap ji akithim chun kum som lali chapang hon military tactic za chum chum asim thim jing tawin hi hechi assistem muchu aso dungjuin achi hoi che in Nazi ho chun boy scout tradition mangin camping le uniform akivan ho chule kitip na thu asai ho le campfire muna thusim akihil ho chu sepai hina dinga apoi mo thil mai mai danin akilangin hi heje chun minu mi pate honjong acha te ho chun
sepaya dinga outdoor activities le loi le pai tha akisim naw ahi tin alaw ne hi ahin acha teu chu all ola sepai galsa ding monga thina chan geya kipedo ngam jing dinga kilam hilu ahilam ahedo powin hi hichi chapang ho kumsom langa somlagu ang hlin tolam wahin thim jil namuna maths problem a solve sangun machine gun ho thlapla a sim phat dan ti ho athim jotawin kisial na leiku lai dan le sim dan ho jong athi ma tawin khang thisim lama wang adang a hepovin nazi hon a het diwa a hilu ama ho khang thisim bo a heven hi hitia akilam hil naw chu military lama athip diwa poimo ho sangin akihil thim jotawin hechi vanui galin ni nalaya German sepai khangdong cha cha ho hi ania uwa kuna alung thimu hi thil khat bowadingin akikoi tu pion agam lam kai hodinga thiding kiti hi za bol na lin pen channa a hi tin akihilun galmasanga kuna nungchon kiti hi min sit na ngol na ta a hi tia law hi chujong le galmi masanga kipi do kiti jong hi agam sumul phona a hi tia ala owa ata asa alhagawo abona Hitler adinga hingdana ki geljing wa hi chutia cha galle tul hi thilsi hilawa amahon achan diu mong dana agel theina diwa hi ane owa kuna alung thimu hi nasata a atoi ta o hi ahile 1945 bullama chun Nazi Germany ho chun hichi kumsom sunglam khangdong chapang ho mentor training ahin piu aga chu lo patding ahin ngai tu tawin February 1945 in hichi chapang ho chu amaho deidan chet ahong hido tain koima het do lawa Nazi Reserve Army ana hido tawin hi a training ho chu azo su tawin a doctrine uzong adin pi cha be tawin amaho chu thu api wa natong dia asol diu bo awatan amho adinga order hungkipi kuncha ai tai nei 1945 February tha chu khangthusima hlapoi mo ta le pu nanum ta ahung hidoin Heinrich Himmler kiti Hitler nuya thunei pen pain agam sunga order na sata khara hin su doin hichichun agam sung khangdong asang asoma simho makho na sata ahin khial ding hi hichi order chun khangdong pasal kum som lia pana chunglam si cho agan thei pena galmuna pangdinga sepai alu duty in thu ahin so ta nei hichi thu so chu kin gang ta thu hi ji chun kipa pi na le kilha na ti jong aum man point hichi khangdong chapang ho chun nidan som ni leli ka asunga aki report diwa thupi hingal jinga hi hichi chun ain sungmi te hon jong kigin naman phat anei povin acha teu sepaya solding aphal lo dano ga seina ding man phat cha jong anei lo hi minu mi pa bang chon acha teu dammon ania gal kap ding hi thei pon ti tia I jong aum nawn a hinla shoot staffel kiti SS doctor ho chun khangdong ho chu a medical record na jong phate cha aki koiwa a het su ke we hi hechi khangdong chapang sepaya dinga ala ho chun gal kap nadia training zong alaman be se povin amon training aneyo chohile Nazi propaganda bep chohin gal ki kap namun ta akisol masang wa cho atam zon haptani jong thinglo training abol man bo hi heti chun teng kap sit theina me thel panzer force kiti ho chu aman dan a hilun lam kai ho command ho chu neu khat amel chi thon am ho denga lin ta uniform ho a ho pion hiti chun elite sepai ho kap dingin galmunin anasol jeng ne hi hichilaya chapang ho abol naw amel sit na ta khat chohile Nazi sepai anapang masa mi pi hling ho chun hichi gal chu am ho dinga kinep na umlo him ding a hi ti jong chu a het over hiji a chu iti phana nung chona iti phana mano ding ham ti ho a het chil saw a hi a hin la hi chi khangdong chapang kila tha ho chu lam chum bi a kilam hil kirwa am ho dinga chu nung chon kiti chu sepai danin aphal lo dana kho agel leu jing a hin hichi hi neu cha a hi wa kona Hitler Youth Organization sunga a hin hil pano a hi ta ja chu hichi lungput chu apu jing pe o hi hichi a hil cha naw thu ho chu asung lut deu na lain elite sepai ho khun galmi amat ho chu jail se sia akoyo hi puin bolgim na nasata ta bolgim jiu aban tingle atha beb jiu hi tin jong a hil cha akinun American gam hi German gamle go chon dan khandan sumang ding gun sena uma hi tin jong a hilun hitia chu thiding sanga galmi te khuna tanding kicha zo na chu anei sa wa a hile hichi athil bol chu chapang tampi in alungti lampang taon azui na hi hichi athu hil ho ata a sudo na dinga patip na masapen chu Mars la a American force on Rhine muna Remagen kitilai hin phawachun anaki panin hi American chapai ho chun hichi Rhine badung gal kai na dinga leinu kha pen umsun Remagen muna
Ludendorff lei chu a hin nai lu tawin thugu ki mudana konin hi chilei chu amun alhun ka awa su se te ding to gun anei veti amu win hinla amun agalhunule alei chu su se ta sangin sepaya jong sim thei hi be se lo mi phabem hi anavet gol sau na hi amma hola chen Hitler Youth Kiti organization la members tampi jong azawin abang chu high school kaina lai thei be jong azawin hi hichi chapang cha cha ho chu alam kai ho thupi nit lel je a chu hichi leilama chu leifung veng tup dinga chu anakal sungo hi in American sepai ho agalhun masango nidan somli legi jong thinglo wa hi ama ho jong galhung bep dan hi atam zo chu amei thel phate ki do ma galmi telam doiji ta bet jong hello ahina layun mei thel khat be cha kap khalo jong dim se no hi ahile American sepai ho teng ahung nai tul pha na chun hichi German sepai chapang cha cha ho chu zam ding jong ago puwin aji chu ama ho chu zam lo hil dinga ki hil cha ma sadim di mo hi hiti chun athelo akim anun a hi theidan danin gal kap na man cha gari lin ta ta hole teng ho chu akap jing ne hi ai le chimuna ki gal na chu kin ta in aki chai loi ta in American sepai ho chun kin ta in amun chu alu ta ne hi he chimuna American sepai gal kap hon alung sung wa amil mo pe na cha hi le aki kap tu na wa tha ho jong chu ai puin chapang khangdong cha cha gal hinga amat ho chu ai pe ne hi American sepai la Dr. Son akisu kha ho ajen na wachun German sepai ho chu abang training laya akisu kha naw maha dam nai lo tampi jong amudon chapang ina homework ki boi piding be na lai ho kisan galmunin anapangun hi abang bang ho chu mana aum ta wangun akihan laun Nazi ideology anaki hil naw bangin German te chu ahat pen le achung nung pen danin akitom la na layun ahin la abang bang chu a thi to anap to ki thun kapumin chapang cha cha hi bodan ho chu ase ne hi hichi amat ho thu do anei nawa kuna he do ki khana chahile hichi leinga adinga ki koi sepai chapang ho chu thupi khat bo ki pia echlei hin pal tan go po po akap jing diwa thu api wa hiti ti na bol diu ti jong umlo aki thu pi diu backup plan jong kisim pi lo chele withdraw aki bol wa anung chon diu jong ki phalpi ki lo hi hitia chu chapang yen teng kap sit na thei me thel to ki su to ki pan sa chu ima cha abol do lo diu che he sa hi American lieutenant khanin hichelai mun athil to ho thu aji do na khana chun hichi chapang cha cha sepai ho ki mai tu pia mat tu ma au mu chu gal hat sepai na sata ta ki ki tu pi sangin athu ha ajo etin anasune ne hi aji chu hichi gal sat sepai mi pi hling sa ho chun sepai sung chi dan het wa gal lel ding a ki het pha ting le ki pi hajing wa hin hichi sapang ho wang chu tikit lo hi American sepai officer ho lungdon na pen khat kit chaila hichi chapang ho chu itia na ki pi hla wa lo ham tia do na anei wa adon bu je he lo chu a hi pen ni hi am hon adon bu na wa chun hitia galmi masanga ki pi hla na chun ain sung mi ule agamu asu mul pho a hi tia akilau a hi dan jong ana seun hichi hi kum som lagit alhin to ko wa abol thelo tabanga agel jing dan oi hi alung sung wa ki khumpi ta san na chu Hitler deilam ta a hin chapang sepai ho abang ding chun aki hil di lo dano a hedo theun ahin la abang dingin hitia mana wa agam anama dinga athi diu chu am ho lo pina hi tia akila ajing na lai hi 1945 kum thanu kha pen thla achun Nazi Germany chu akim su jing ta en apan zo naw ham jong chu ki hil na di lo zo thu dim se ne ki de hi aji chu hi chi chapang cha cha gal sana asol ho chu thu hil di lo ta ki la athidinga ki sol bo hi chutia chu Nazi propaganda chu ahilwa Germany in wa noi hi abungbua atuna amho thunei na noya akoi ding agalman cha nei gu a secret weapon chu hunglung wa aki tho pidiu hunglung pai ta ding tia athui hil hole galzon achan te diu tia aki hil ho jong chu galmi te anga kipido dinga ki zo lep na bo hi a hi hitia cha lam kai hawin Bavaria muna gal kap dinga phate cha aki gon tu wa le thu jeng ding sa ki goa umjing hidanun aseun amep hawa kona jong defensive line phate cha ki sima galmite tingdo zo jing theiding sa ke koi dana avet sa ki noi hi juta jong le newspaper dung ho jong German te jet fighter tha ana sata ta ho su abol wa hitia cho ama ho chu technology lama jong achung nung pen hi wa gal chu bailam cha azo jing diu dana kho kilanga amu sa wa hi ama ho man cha dinga galman cha na sata ta ki sima rocket thupi ta ta
New York khopi kap se jing theiding le bom na sata ata galmi te khopi pumpi kap se jing theiding a hilo le na gas agalmi te ho apumpia sumang jing theiding ho kisim a hiti thusim ho azawin a hinla hi ho cho ama ho kinep na ding mai maya asei piu a hin ania wa kona information ima kipi ho zo sile athu hil zo si chu nazi te thu hil le deisa dan bo hi a hi galmuna reinforcement idea hong loham tia do na anei wachun alam kai ho chun weather ji a hilo le za chum chuma panmun ki khel ji ti ho in alep jingun za chum chumin ana hlem jingun hi in lama kun anu apate hawin lekha hin thot ho jong chu akoi tu piun alhun na ding alhun sa ji powin hi je chun a khopi ho atam zo galmi ten ala a hitai ti jong a he phalo atamin hi hiti chun khopi akisu seta sa ho ven na ding ti in galma in apan sa jom jingun alam kai ho galel a hiu ki heta sa ho ki pi la ading nom lo ho thu thu chun anamo ngol nun nun jingun hi hiti chapang sapai ho abang chun thu ta chu a hetawin a hinla ima asai do ngam bowin agu cha asai kha ujong le athi lo jing theo hikina hi hiti chun nazi military police ho chun sapaya kona haya jam da ogo ho chu amanun agim bolon ata asaw chu mi ho gi na in mel set in ata alang jingun hi sepai ho koitabang kipi la ading thu sei kha aum ham a hilo le galel a hitawe ti thu sei kha aum kha jong le ama chu agam sumul pho hi tia ala wa amuna akap li den jing ji hi hiji chun hichi sepai khangdong cha cha ho chun zo thua hin na le thu dia thi na chu akilhenu angai ji tain anu madaw ki bangin gal asa jingo angai tain hi kinep na bei hil thil khat adinga ahin kho api do wa ama ho thi na hin Germany gam hi ahu do ding ham tia ata asan saw hi thudi chu hechi nu le mi tampi hing do mai theo hi in ahin la kipi la jing ding ham tia sei mai mai ji azong galmi tia akun hilawa ama ho lam kai ho akun mama a thina atu jing theo hi ki hi heti chun van noi gal le ni na ki chai zo nunga chun agam mi te ho mama in azo bol na ho chu ang ke chin do tain ahin la he chi chu khangdong se pai sang tampi ading in thudi chu ahung do ge wal khatai nei ai le soviet se pai ho chun berlin khopi chu ahin umkul tawin nazi ho capital bulu na ding ki patna ahung hitai nei a khopi sungjeng jong chu se pai gal kap thing momong ho aumbe se etapon sepai kum tam ta ta hita ate selang hole chapang sepai ala tha ho chun khopi chu avian tu danun om do thim tain abang chu meithel phate ki dop ji jong hello atamin hi hechi sepai khangdong cha cha ho hi berlina ato diu khat se ki pia ki sol hi ama ho hin soviet ho teng gal kap na ho chu atin diwa thupi kine ya hi ama ho hi gal matonga apan sa kidwa soviet sepai ho chun amu wa chapang ahiu a het tingole akap num lo na diwa hi abol kino hi ama ho hin aman cha ho aman ji he hi jong lew teng akap sit na diwa ki pi man cha ho wang chu a hoya hoi thei a hin khat ve ka ma kap sit na jing thei ngen hi kina hi German te thilgun chu agon bang ta an alo hlengun galman cha thopi ta ta to kisim khom gari tampi akap sit pion ama holam jong tampi athi thon hi Soviet sepai ho chun hitia gal ke kap na anaki bulu wa anaki lam tin di ho jong a hewin a hin la hitia chapang cha cha ho a hi ding lam chu gel jong anagel pha lo hi Soviet commander ho akona thu ki mudanin hichi chapang cha cha German sepai ho ji a chu agal kap diu dan asu no pha dan ho aseu akimuin Soviet sepai abang chun chapang ho chu akap nom lo a hin hi jong le akuma hong ki gal naw asu sit na ho ji chun anu madaw ki bangin akap chop jingun Berlin khopia gal ki sa na chun mihim hin khu asanga simin thina atuun hechi German sepai athi hol a ke khat lampi chu chapang kumthling lo kum som lagi noi lam ngen ahina lain hi Berlin khopi gal ki kap tu na chun German sepai atam zo tabangin thina atuun mi tam ta jong ahing do om nain ahin amaho chu gal hingin manin om ngalon hi hechi gal ki sa na achaina ni khola machun Germany gam hu a panla ho chu asal pi lingsa ti theijong aum tapuin khangdong chapang ngen ai tawen hi am ho chu isei bangwa chu kipi la chu za cha na lin ta chule nungchon ki ti chu chon si na dana angai tu leu diwa ki hil cha sa a hewin hichi ji achun am ho chu akitom la on mi pi lingsa hon abol do zo lo ho ki san bol do in agamu anahun pan analawan hi Nazi officer ho chun hichi khangdong sepai ho agama de nga thingam hilap apan naw to pan sat nan anei kinun
mi khat to gala kona zam do om kha hile ama chu azam do namuna chu akap li chet jing ki noi hi china chung chona chu gal muna dinga chinom talo ho chu agam sumul pho hi tia akhai li ki jiu hi heti chan gal muna chun mi tam ta in apan pdu reinforcement hung ding a hi tin kinem ta in anga azingun hi jongle am ho ding in aki tho pdu koima aki sol pi point phal bidap la chun mi tam pi amei thal ki tu upama thiden jong adim se ne hi hichimuna kona ahing do ho chum anin aum ngalun gal hingin ake kayon chapang cha cha a hi wangun mi pi thleng ho bangin pan an law ne hi agam se pailam kai hawa kona pan pina ima amu ta lo jeun abang an ngola adam mo ake sukha adim se nun hi jongle hi cho zo se puma chu gal asa te te ngai na lai ne hi hechi khangdong chapang ho hi phate cha brain wash ake bol dan chu iti seya asai wangun hitler adinga apan naw chu alha kang hi be on hi ahung hlungkit kum ho achun hichi mana chapang sepai ho chun thil dan ahin het thim owa thuta ahin het chit phanun mi tampi chu kisi na na dimun alungu anama ma jengin akhan don hoi lai ule adam theinaw ahin kho u abona zowa akibolwa agam lam kai ho hu bit na ding be ma hin kho anapi do ho chu kisi na ina dimun hi Germany akipi hla azawa chun hichi mana chapang sepai ho chun am ho koma akha asil pi naw chu akizo bol mai mayo hiti ahin hethim tawin secret weapon mancha na sata ta am ho dinga kisim kiti ho jung chu imacha na lo dan a hi am ho ki thopi dinga reinforcement hung ding kiti ho jung chu zo thu bo hin akom wa ki sei zo si chu athu mai maya ki sei gam thlu sa khanin ki pi hla ding dei lo ji a ki honna ana thu sei mai mayo ahi dan ahin hethim tawen hi elite gam hon agam ahin la pi zo nungun nazi ho akuna amat do file ho achun amun amuna officer ho adinga hichi chapang cha cha sepai ho asoma ki sol pi dan record ho amudon echi record ho achun mi pi hlingsa sepai training ki pe zo sa sanga kum som la thum som la li chapang ho aha thi zo dan ho jong mudo in anaumin hi document chum ho kona amudo be kinu chahile echi hitler youth ki ti chu thildang ding hilawa chapang kum hling lo ho sepaya sim do na dinga anaki gung pe hi ti jong aki chenin agam vai pule lam kai ho chun hi chi chapang ho chu galmuna athi diu hi ti jong a he sa sa wa hi hilaya akidan nakit khat chu a hi le agam sung society in hi chi tabang thil aphal chu a hi pen kinin hi minu mi pale zilkung hole communities in hi chi thil ki bol chu ipi tu ba ki bol ham ti an he do zo lo ji o a hi dem a hi lo le a het owa asai do ngam lo a hi dem ti jong gelo thelo khat hi ahin hichi hitler youth kiti hin ipi abol hamti ahin het do su pha no chun imazo si anawai ge man ta ne hi gal ki chai zo nunga gala thi zat mong ami zat ahin sim tu wachun puna umma ma in khangdong chapang kum som lagi noilam mi asang aza asimin thina atuin ama ho hi nazi germany ho dinga gal sat ngin ahivin 1945 kum thaki chai kun lam ngena thi ahivin hi akhopi pumpia chapang khangdong zo si tabang alha sun ain sumi te ho chu acha naw te ho thina puna in asuna zanin aka ka ta wen hi hechi gala ko na su cha ho jong chun maha na sata ta akipon ata sa chung wa kon asilai amang lai ahilole ahin khuwa akichin jing ding maha dim se rakipu ne hi hechi ta sa mu thei maha sanga na sazo chu ahile alung sung wa kisim do pi maha chu ahin kisi na mangsi na lungboi na le za cha na ho to hin kho amang jingun hi ama ho hi chapang hi jong leo mi pi hling banga gal sa dinga ki hil cha hiwin athil bolo asi hi ti hethiam theilo tama ahi wanga mia ding le am ho dinga thil si bol do thei tamkin a hi germany gamjing in jong am ho hi I loading ham ti aboyun agam hu na gal sat hangsan tia za bol na pi ding ham a hi lo le am ho hi victim hiwa panpi ding zo ham aboi lewun hi alang khana isea hi le am ho hi ani nia ti thewa hi in kho hello chapang gala kidal na akimang to athakhat hiwa hi alang khana elet sepai honjong hi chi akigal piwa atha ho chu kumthing lo chapang cha cha bo a hi ve ti chu khonunga ahin hedo beb jong atamun hi ji chun alung sung wa hin kisi na in adimun kum tam ta sung hi chi lungput chu akipu jingun hi akhang thusim hi inung vet na hi le hi chithil su ho hi bol khil ji athil su hi point nazi ho hin kum som balam pi hi
ahin boi piwa Hitler youth kiti chu sepaya ahin hei do wa gala man cha dinga anagon tu masano ai ta nahi hitia cha ma ho thanei na chu su ni ma om ding phara chu kivian do na thei ding a hi kha le tia hi hichik kumthling lo chapang ho hi anaman cha kha wai hi cha ko na hung su cha in lam hin zon chapang ho jong chun ahin khulum keun mahale trauma akipon ama ho hin khuthisima ko na hin nazi ho hi I chan geya anakhan siwa anakhisi uhamti kichin ta mu the hi tunia ding in hi chan chu hin tin video kina ki mu ke ding na bonun stay safe and stay blessed.